Nali tum jong si pain card avelang lapen non ka apply ji funds tami matha igbom lo lapen ka apply ji funds tami tangka ve pulte nali tum matha thepin pen labang so video kicheng pen kijut anlang ikon pini bang nali tum koson si free of cost mata Akejoi pen pain card ke longji mal labang so APHUTHAK si pini nali tum han labang so video long klarda galam nang than pa chini pon ikpo lapen anam ki pinangji labang ke nani tum chini lo anam ki pinangji labang ke subscribe igon lapen bell arjas tame thekloing hodas tame ber pon igon lapen share igon la hello labang so pan card ka apply anam lo las nani tum labang so video ki cheng pen ki jut anlang igon la lopre nani tum details bangke chini pon ikpo tak de non pathiek pen la koson se ka apply nangji ma free of cost ka pan card koson se kilongji ma labang so APHUTHAK le chithan pon lo nang lapen nali tum labang so Akejoi pen pan card ka apply ji apan mati kilong ji apan nali tum official website e-portal incometax.gov.in labang so website long wang iknang po lapen labang so aling nili telegram channel kali pita whatsapp group long stan me nili pig dat pa jong nali tum jong sinang pulo tangte lapen nali tum labang so aling long ber iglo pulo screen long nali tum han la son arjan dak thek pon long ik pon lapen nali tum la po athak doi pon bom tu nali tum dak pen option long pon exi get new e-pan pon nali tum dak long exi lapen aber bangke check status lapen download pan card pulong pon exi ngasila bang so pan card la bangke e-pan card is a digitally signed pan card issued in the electronic format basics on eKYC data of Aadhaar lapen labang so card amade labang so pan card e-pan card la bangke nali tum ke apply je fan Aadhaar card donang po lapen Aadhaar card long kiling mobile numbers tame nalitum ari deng donang po athema labang so pan card labang ke nalitum ajata fill up nangne Aadhaar card long koson manalitum amen ako lapen date of birth ki do labang so pan card long stame details mangke do ik thai po la si prabjen ben ka apply je fan nalitum get like new e-pen po dim bi ber igon labang so dim ber ik det benefit nalitum le screen long tek pon long exi dak sida warning ki tok pondo nali tum jong si Aadhaar pan card ki do tanglo pola tangte nali tum ingut abang phu la ke hini ki thom pan card islam nongle jong si keslam tang dolo pola te mo sarkari in penjong sine ablong lo pola dak 10,000 nali tum fine pig na po dapen puthot dak ingson ki tok pondo thulang remember it's an other eKYC basis process and allotment on PAN is free of cost. A PDF file of PAN will be generated and issued to the applicant. Sedak ke tok pon sta me dolo labang so PAN card labang ke Aadhaar pensi dak eKYC po lapen labang so PAN card ke apply neng ji afan bang ke dak sikang sita nalitum pinang nilo lapen nalitum dak Aadhaar number ber ignang po nalitum Aadhaar dak 12 digit number do exi labang so 12 digit number ber ignang po Aadhaar number ber igdet pena feed dak I confirm that penalitum labang accept nang po la accept igdet pena feed dak continue option nalitum ber ignang po la sinilista me dak prabjen penili dak Aadhaar number ber ik po la penili aprang proses nampik lang po nik po Aadhaar number ber ik det pena feed nalitum la continue po option di labang so dim ber ik nang po labang so dim ber ik det pena feed nalitum dak terms and condition man nalitum dak pore pon ingo la penet puthot nalitum labang so check box along back to nang po I have read the consent terms and agree the proceed future la putok dui labang so dim nalitum ber igon la pen generate Aadhaar OTP labang so dim nalitum ber ik nang po labang so adim ber ik det pena feed nalitum Aadhaar card long kiling mobile number along stame OTP bang dam ikpo labang so OTP nalitum dak enter nang po OTP enter ik det puthot nalitum la terms and condition bang da accept on nang po labang so box long daben puthot nalitum dak continue option long ber ik nang po se prabjin pen lista me da OTP afan dak ber ikpo lapen aprang process na peklang pon tu ikpo lapen nilista me dak OTP bang ber ik elo OTP ber ik det penalitum labang so box bang nalitum dak ber ik nang po dak ber ik det pen la continue long ber tu pit nang po continue long ber ik det pen la finalitum dak subsing hong ik chat nang po lapen aprang process nalitum hana peklang pon tu ik po lapen nalitum dak Aadhaar card details bandana chiklang ik po lapen nalitum la so adim puthot nalitum la ber ik nang po I accept that lapen koda continue adim nalitum ber ik fit nang po non nili bang ber ik elang athema dak asap so issue du chen nili labang so issue ba nalitum hana piklang pon tu ik po labang so issue lam theba nalitum la screen along thek po long ik po la date of birth labang ke 8
0805-2026 la sidak 18 years bang choklim lelang pusidak kitok la error minors cannot submit request for EPAN la si minors tumbang edak pan card bangge apply long lelang la si non labangso dak labangso aningkan jong si Jun anote arangli labangso pan card bangke accept ikpo mate apply long ikpo lase nanglitum labangke nanglitum jong si 18 pleng igelo pute dak la continue option on beri gon continue igdete nanglitum successful submit po la penalitum acknowledgement a number banalitum long pon ikpo khala bangso acknowledge a number penalitum putar labangso pan card bangke 12 hours pa 24 hours sa penalitum download igmepo la penalitum use me pan card bang jolalo a process bang la penali tum stame apply egon la pena pra process nali tum hanam peklang nang zipulote mate nali tum jong sin tek table nili fana homri egon nili stame nali tum pan chirab dun japan bor ikpo sipinia video lo malaning ton panik nang hasidumi thagmi kadu ko ve karbiti 2.0 youtube channel ong kelang rado ana fan stame nili hen pen kardo to change your